Нюрбатагы искусство сколатын малгайдагы филиалыгар быйылгы верак жылыгар сүйістөрдон оғы искусство кере игетегер уйыллар. Манна чуга сытар чугар етені малжағар нехереген олара жарыктаналлар. Бирген искусство сколата саңа желенен келер сылтан кеңен малгай кусто оларын барытын кабан веретер болу. Билинги тургунан тубу биги жебитте йене хетте хүсен такка квадратный метрлер оны таханан агыс боллагына үйренер кустырдакбыт актабайзаллакбыт жон тас же болан ата биге ата жа үйребит көтөбит олус өгүш. Саңа же толору улус кахнаттан биленне алроса дебидениттен итенне алросаны кытары улус социально-экономической сайдыдыгар тухайлы бут сөбүләңтен кирелүптен уапсая 6 миллион көрөлүндө. Иккан арсыл устата искусство жете чочоллан нехилек бир бастың тупсага көрүңнәк жете болла. Тата биек билеген бюджета тутулган билеге хитте. Ана хайын каллахлы дагына тахна болгостройство тахитига. Онотон проектка хуак ихина вентиляция эбион холдам дирия. Манна топ генеральная федерациядан строим плюс качетна эпидна бошстуллата. Онотон үчө качтылактык үлагиллерде. Искусство сколата кеңен эхилги верек жылыктан сүз 6 оногуну кабан үйретер буланнах манна агыз үйретер класстах саңа же элбе когуну кабарга сөрүсөттөк. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба.